Ti kami na ni Paulo dukyo kay duluma. Rakwawat pato kami yasan ikarwa. Tukuna macita ngayon jinyuam manua ni tahu siya na siranya mata dutu ni pamnekan na tahu. Jabwa. Taya keranam isa dia tahu ku. Asibuvung nani apulahan. Macitet nganji penyaming. Najin tahu siya niya mata dutu ni pamnekan na pa. Tahu nukakwa. Nyujatin ngi ucing do suiso. Nukararaut naso isadia tahu ni idia do tangay nanya mata do tuam. Maniringam mupan nyusingan. Ni wak-wak daw panuyun-nuyuan mo suci nga tahu. Ada kasuka-suka besu patanatanangan su nakem dajimu. Suyakui kasa katawurana. Am dapat nak menyakena. Ya wak-waken. Tu bisa nanya mata dutuam. Ya pituara nu pasirawu. Ya kunyi burida umanu yung jaken. Sira nam disirapan ni mana lisu maalasa iraralida. Angaranan dapar. Yakman sang si cai kwayadu isadia tahu. Tayanan ni pamnekannya mata dutu sirawu. Ya purga tahu. Na pangurayan upang angasyan na. Ayamam nekdo tahu. Suika bekena apia icirawat danu ya napangurayan. Nusimano yung kapangurina do apia icirawat nu tawam malas wu pangangasyan na. Amuri uji damaka apisyano isadia tahu so kakribendanu nakem. Tahu ni pamnekanannya mata do tuam uriwu ni vunas naso raraten. Akab nekna sira abusu raraten dutangayin. Tani piwan dengan dasi Kristo. Amu karwan nu tawam tudana ribuan nu pangangasyanannya mata dutu. Akban suciring na dosaiso. Manirengam tunama cucu raira na siranya mata dutu. Di mamlis sunu ni damangi si cai kuanya. Sudah icakmi mabuta yakmi matelu. Umina ciring na panitaw yam. Inawi no si ipi paraut daw yada pamarmarangan sukanin. Inawi si meidid na jirawo uya-uya nanya mataduto. Inawi si masari ucitaunda. Kajidara na makacitan. Kajidara na makatan kana pidinu alaluda manginu makwa. Amu yaku ipacicijinyam manua tosirana nakabu tahu duyo tay. Aji nangaparananya mata dutu. Jabukak manasanga. Tasi cai kwayam nabyainu bekena tahu duyo tay. So kawiyanda nira ikina nangatnu tahu duyo tay. Akablis da nasunu neda. Umanu yung ranadya mata dutu. Yada ni pipapianu tau dukarawanu. Dakadya ni manganu ingan dya mata dutu nu tau duyutay. Amnu si mamjisra na siya tau duyutaya. Kavi na siya niya mata dutuam. Jabu kajinarakurakwan panu pipapian na su tau dukarawana. Yaku patisiri-siringan ninyo abekena tau duyutay. Yakuti masariya ni pamnekan ni Yesus Kristus. Umdivu-divu numapa sariya ciri-ciri nanya mata dutu. Jinyu abe kena tau duyutai. Ala ikina naut daya kenu tau duyutaya kasina kunu inawan. Amcaga. Ta ipakasidong naso karwanda. Akajinara na maidid nanjiranu piwiyawiyan nanya mata dutu. Tapi makarwan na siya tau duyutaya kalap naso bekena tau duyutay. Amsiapin na siya tau duyutayam jabu kajidana raya na makalapra na sutumi yununga ikavinu pada. Tanipam nekan na si apulahan niya mata dutu. Suikak madasang no sivu-sivu vung na ni pamnekan na niya mata dutu. Hakman sukayo. Tanu maviwu yamut nam maviwu kayo na.
kanu yangayanguna. Utaw duyo tayam sirakman su kayo. Ami ngaran su kanla na pulcing na kangi mapatulang su yangunu janyi muwa kanlan. Inyuran na bekena tahu duyo tayam kapalangayan nyo ya janyi pamuwa kanlan. Suanyo ipaciranu do tahu duyo taya na ikarilu nya mataduto. Amjin nyo ngulalaw yang una anima pulcing. Takapalangayan nyo yang uwang. Sujin nyo parwa Yesu kataw-tawon nyo. Tabakena inyo yapuanu pamnuan no kayo. Tau yamut nam uri na ilida. Ala naman yung kam uya pulcingan so yang una no ni pamuwakan lanam ya kenuda patulang dudang. Jabu na kalalasan no ciring niya. Uya da pulcingan siyam siya di mga nuyong utaw duyutay. Inyam apya kamu, takamu mga nuyong. Am kuy panci jinyam di kamu mapa masu nakuman tamang inanawa kamu kakwakwan nu tawu duyo tayo mingung yuda akmi yang unu kayo anajing biwan nyam ni manungu kamu tajabu kayong biwan na jinywa dunyo kadi manganuyungan nak menyo pada siya mataduto tayam yan supangangasyan na yamyan supiwiyawiyan na. Umiraratin na tawam mano yung kawiyanan nila. Aminyam ni kasi. Amurujin nyo nga ruyido pangangasyanan niya mataduto. Tak makamuso yang unu kaywa pulcingen na. No si mamlis sirawo tawo duyo taya umano yung jiyeswam urira na upawulyan na sirado ni kapulcingan da kayo. Tamu wamuk urija matadutua varina. Inyuran na bekena tawo duyo tayam. Ya kamu wakmi yang unu ya janyi pamuwa kayo do kawasan. Ani mapulcinga yadap kapatulang syado ni muwa kayo. Ami sirakmi ni pamuwa kayo tawo duyo tay. Kakwakwannya na patulangan ay macitara ka yang unu kaywam iman ngusiraw tawdo yutay. Jabu ka na patulangan pa sirado kaywura mga kakte. Hinawi no sikaten nganyo nawu vari nya mataduto. Ajin patu nukakwa. Sudinyo mapakarangi so nakem nyo. Taba kena tuda miminu isedia tawa di mamjis. Taya na pananadangnya mataduto karwanu bekena tawuduyo taya umanudja. Suika mimindanu isedia tawa aga penanya mataduto. Tama nyiring dusisyam. Amyen sumaya apodusian ama pataradang jinyudu tingatu. Yaranam vunasin nawo. Raratan danu tawu duyutay. Sivu-sivu vung na ni Yakobu. Nusima ratang na wararunam. Pangununungan ku ciring kwa ambo na suraratan da. Dani tawu siya no tawu duyutay mapasariya ciri-ciring na niya mataduto. Hamuriw na likudan jiran niya mataduto. Nakatulun niya dinwa bekena tawu duyutay so na pangangasyan niya mataduto. Hamay kungunu pamnemnekan na niya mataduto marilo niya. Takman sangu aryarilo na siya so ini napudano kakwa pa. Tajab jisu nakenakam na niya mataduto marilo ni pamnekan na tao. Nukakwam dinyunguno siya mataduto bekena tao duyutay. Hamnyo na mapu pangangasyan na niya mataduto. Tada jinguno siya mataduto no tao duyutay. Akman sang siraw tao duyutay. Tanajidang ano yingi siya mataduto siya kwayam maap daw pangangasyan na numakwa.
nakenakam nanya matadutu kamiminu tau du karawana makateneng du dapi jaratnan. Tawuriw ipakateneng dadu pangangasyan na. Yatiraku pangangasyan nanya matadutu. Tayabu ya makapsut teneng na. Sino makapatak no agagapan na siya niya mataduto? Sino makateneng do warina? Manyang do suiswam, sino makateneng do nunod na niya mataduto? Sino makayukod niya tao? Sino niyo maro siya supaulyan na diya? Taya mamimino makakadiya yanan niya mamawu. Sui kaya na no tumalamurong no makakadido karawan. Hinawino si mangijaw arwarwina, mangiduk kaidan no karawan. Amin.